sweswiwani nkarhi wa ku vika nkosi hi ta ta na buku ta n'wamatleketla se vini va muti va ni hleve leswaku mufi a nga voniwi hi swivangelo swin'wana na swin'wanyana swa ndyangu se hina hi nga ta amfuxe a nkosini hi fane hi swi teka kahle risimu mufambisi wa ntirho wa siku ra namuntlha eka vakhandli va nhlonge va le kule ni va le kusuhi eka maxaka ni vanghana va mufi loyi a nga tlhela laha i Matiendla i n'wana buti wa mina ni Tlhandlama bava wa yena mina hi mina Bukuta n'wamatleketla n'wamadya swa vusiku swa nhlekani a chava vuhololo bya mahlo leswi ni lava ku swi vula laha ni lava n'wina vantshwa mi swi tekela nhlokweni hikuva lava tshamaka na mina va swi tiva leswaku a ni jikajiki ni ba xipikiri enhlokweni n'wana wa buti wa mina u dlele hi vuvabyi lebyi va nga hi vuvabyi masiku lawa ku nga vuvabyi bya AIDS swi tiveni leswaku vuvabyi bya AIDS byi kona loko ku nga ri hlayisi n'wina vantshwa mi ta hela siku lerisa ri nga ha ri na vafambisi xi vona ku ri ni buku ta n'wamatleketla n'wamadya swa siku swa nhlekani a chava vuhonga bya mali inkomu loko a n'wina ta ku sweswiya ni twa swi veke kahle hina mhaka leyi loko a yi lona ku loko yi sungula leya AIDS lani loko ku fe munhu swi vuriwa loko ku nkosi ku leyi AIDS mafa lama a ta ya nga tarisani swona se swi pfuna ni hikuva va hela lavantshwa hi mhaka ku swa tumbetiwa loko munhu a twa AIDS i titwa ku veriverini i xikwembu i xifula xa le phakati swi te yiniyini ene vana ve le ku heleni ni twa swi veke kahle hi ku ntiyiso
mama wa tiva hi swona byi le kusukeni leswi i ngo lo heta xikolo i ngo lo richa 21st ha i nkulu sa ku tikumela xinunani xa wena mehe ya ti tshamela masababeni n'wananga hambi mi ta tshama Florida hambi mi ta tshama Churchview kwala mi nga ta ku lava swi ta swi ri kahle mara xikulukumba swi lavanyana ku mi ti hlayisa a ti hlayisa mani swo hlayisa swona mi nga swi hlaya ma ti hlayisa ka mina ma swi tiva mama loko a ndzi tlhela nkona nga kela ka yini ni ri ka vuhlaya Kami aku imang balo yo ganeza ha iwe munhu loyi mativa ku na xihoxo vana masiku lama a mi swi twisisi ma swi ta ku laha nga tumbuluxa phampara a lava ku yi ta tirhela n'wana lontsongo mara loko mi nga ti hlayisi ne yi ta tirhisiwa a ka tsatsi ku huma siku rin'wana ni vula ku mi fanele mi ti hlayisa tanihi vana loko mi ri handle mi tlhariha mi swi tiva ku tiko ri bihile mi ti hlayisa tiko ri bihile ku na mavabyi handle a handle va hijeka ku na swo talatala leswi nga ku humeleleni aka leyi misava i fike kahle wena vutlhari ni ri namuntlha leswi mi ni vona ku nunguluta ni vuya nkosini ma swi twa nkosi walowo ni tshama ni famba nkosi ma ni twa lowu ndzi tshama ni n'wi attenda loyi a veka ku nkosi a vula nhloko ya mhaka mativa a nga zangi a jikajika tumbela hi rintiho buti yaloye ku swi pshandla a rivaleni a vula vakhanyi a ni vona loyi va ku a swi a swi i dlhi hi mavabyi masiku a ku swimoho ni twangi kahle a swi vuli swi kahle swilo leswi leswi va swi va sunguleni swi vuriwa munhu dle hi byabyo lebyi vana va ta tshemba ku byadla mi tiva ka swi vuriwaka phela swi onhake hikwalani ka ku veri i xihundla hi xitetasi xa munhu a xi disclosiwi xi nge te yini mi le ku heleni ngopfungopfu hela vantshwa mina ni vona botilo ya ndle kahle loko a vule lexi nga dlaya movha sweswo nga endlangi swona mama mina ni vona a ndle kahle swilo leswi swi le ku dlaye ka vanhu kusuka na nhlekani ene ngopfungopfu n'wina lavantshwa mi le ku feni se hambi loko swi tumbetiwa swi vuyerisa mina ni vona a endle kahle loko a vule ku hi mhaka why mama n'wana wa mufi na vatswari va yena va fanele va ya khanseriwa va kuma counseling kumbe nge vi kahle swa endleka va nga swi tivi ku loko va khanseriwa u ta pfuka hamba nga pfuki mara va nge vi kahle a swi vuri swa ku munhu le mina ni twa swi ri kahle leswiya swa ku tumbeta leswiya leswi swi endlaka ku vanhu va hela a va tshembi ku vuvabyi lebyi bya dlaya loko a ri xa va swi vula vanhu va ta swi tshemba phela i ku tumbela hi rintiho i to twa loko a ri na vuvabyi lebyiya i na swikwembu he manjheni i na xifula lako e antswisa yindlu leyiwani a yi li ku ni tsakiseni na nyana wa swona mataka a wa tswara mo ya ye ke tabe botse nna vela wa tswele nya misantlo e le tswisa ka mara na ku minkarhi leyi nga ka yona a ka ha ri nkarhi le ka mflomo o nyana na ku vona what what room rate kutikulu ko ya kutikulu a u ti voni na ngo ta 1 2 3 4 5
6 inani ila kitchen la then shop 7 ilisha sha toilet la yimo sikithele ya ne imali yaka udini digadane yabona machaka sala moyo wotse kahle ngoku iyathabisa kahle sinene kadama yeah kahle sinene singefikele singathi lana ke ayibona machaka boni bile yathabisa bile bitsagethi na le problem no problem uka kwele khone unchabisitse ka mara kubona utshuwa kana kwela munhu la vula ntsheke kan why le shana mponzi hayi leswiya no ntwenchiwe ngopfu mavulavulelo ya muyisalo ya nga vika nkosi la mungitwangi mara kan wa mutsema ngonyela wini yanola n'wanuna luya mwaninyana wini lo a ni n'wi tivi munhu yaloye mina aya a ni n'wi tivi ni munhu yaloye yo na a ni tiva na yena total eish bebe a ni chava ku hlamula a ni tshame na olede na vutlhari se ni swi vona ku yo ni nge koti ku yi hlamula sweswo se ni le kamareni a ni tivi ku hi nga ti humesa hi ya kwini wa wu vona kwini a hotela ya ku right na mi ni vona kona a voni nga ku nga swa rini and for how long ya ku right a nge ze a nge ni hluphi oledi a ku na stress okay sure mina ni mkachana wa majomela ni bokini la hotel. Okay. Yeah. Alright, let me check out. I'm like chicken. Okay. Alright. This one I'm gonna find, right? Okay. Venga, sana kita orang telepon, right? Okay. Medalja breakfast. Yeah, so you see obvious. Ini sana cellphone ni. Okay. Salah mama. Nakutia. Nakutia kombi. Utani. Okay. Yes, right. Yang room number 50. Yang mana room number 50? Kita kuat. Apa kau dia kerja? Ya, sudah lihat.
namhlanje sodikhomba kumsuka emthinini Siri Lamathayila. Angikufa kuyisa. hayi bo Kuyisa. hayi Si. next time loko hi vuya ka hotel leyi Sila uthi ikhombile. nitshemba ngopfu a na ha laviswa mathayi next time hayi Okay. No. swa tirhisana No. swo tikhomba ku hayi Anguma mitini. Mara ku ti fasafasa na mkolo leyi hayi bo Va ku lava ri smart phela. Komba. Imali ngena ngena la. Singani na ta sweswi. okay okay Imali ngena. Na ta kata. loyi ni nga ta n'wi hluva a za huma nga tivi matletiti mina a nga n'wi tivi mina ni nga ta ka gogoza na wotani mukhalabye wotani eka loko ni n'wi hembela loko eka ni tekela u endla mina a ni heli na n'wi lunghisela lama laka ni ta ni teki laha ku ndla leswi hinkwaswo hela u ni tivile wo twa nakambe ra kutena ka tani twa ni kha ni hlera munhu tempo e ta ri ku veni e nge ri layite lava moya ni fanele ku rhomba swilo ka vyala emoyeni bebe a wu hlweli Khombi. yu Yima. u le vona ni fanele ku hlawula tintaku u le kule hlawula Ndasusa, ndikususile swona. a wona ni ku rhandzi mbilu na moya Serious. yes ene ku hava na swo Khombi. ku hava swo tisulanya na nyuxa Awari sweswo. wa juluka ka papa Serious. ka ri leswi lavisi swona leswi kombe tihembe leti Mthini. a yi ri ku hluvula yena Hlula. yi ku hluvula yena Hluli Khombi. wa juluko Hluli Khombi. khari leri ni ri lava life Ra wena. a ri ri lavi tihembe Iku wena wa vona. Xuma xa hi wena. swona khari lavi hatla ni lovola mina swo hlalahlala na ha tirhiswa Na ku hlomota wena. na hatla ni lovoriwa nge tusali ni lava swa vukati sweswi na ku lovoriwa a ni aminasati We. na ku lovoriwa We nsati wa mina. kahle that's why ni endla leswi ni swi tiva phela ku ni swi thanda Susana. yi emelela yona tikurupu to talo yin'we leyi hinkwa swa wa ya dura Ya, wa vona. kambe loyi na tikulupu to tala Ta le bulu. yi se na yona yi hoxeteriwe ngopfu Ta le bulu. Ya. ya na yi vota so ti tele tikulupu i tingani 1 2 3 4 5 ndhawu yin'we Ya. aye A phela amali swa nasis swa malambani mina. Ni mbala hembe ya no pati. pela 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 hayi pela mana hi fanele hi wisa Yes, man. yo wena na mina matikhwini leti nga vona xiseviseveni Me ulo tolovela swa. hayi a ni tolovela swona mina Tolovela swona problem ngati sindresi leswi nga swi tiveki tolovela hi i beli leri nga ku ra mamimu wa swona. Etimali. Etimali ntsena. hi tolo nga ti vona leyi cheyi 100 rand leyi 100 Bana plus bilioni 100 wa vulavula ti 100. Mabilioni. ene papa a ni na wachani na ku ri vanhu Oh, ni ku tshembisile ni ri lava ku xavela ya A mavhiki. rini? Ya mavhiki. No. Loko ku ri na chance ndani yi mani vona ku ri ti-meeting se leti nga ni sweswi ka vhiki leri. Then Ni hava teka wa- ya nga ku xavela ya na nkarhi mavhiki. a ni n'wi tivi ni fanele ni tsutsuma ni ya kamera na mhani loko hi ri na appointment ni tsutsuma ni ya vona ku hi fanele hi tlangana a swi fair Ah, ni ta ku xavela watch. Wa yi tiva watch. Leyi loko na loko ku nga ri kona swi nga endleka yi nawu ya ku mavhilo fonela. leyi ni nga ta yi koka Swi nga endleka loko ku nga ri kona yi ku fonela yo watch ya wena. Haleluya wa hi endlela leswa kahle na wena u ta ku endlela leswa kahle
leswa kahle na mina tani endlela leswa kahle haleluya so imani tiva loko wa nkarhi wo vuya n'wana wa nhwanyana lowu ya swa tika swilo ri n'wi hambi u lo tsandza hambi u lo tsemeka hambi swilo yini ke i nkarhi wa ku n'wana wa nhwanyana ku ri ku i vuyaku impundzu wo tani a wu tlele ku ka mani mi nga ze mi va na stress a wu nga ri kwala ka va vutlhari mina ni fanele ni va na stress ni fanele ni tlela ni ba mantonoro ni tlhela ni lorha ni nga siku wena laha i nga ku na u hlayisekile kumbe u hlayisekanga mane mina a hi vona tv ku ze ku va late a ve hi hlayahlaya na switori se hi ba hi vurhongo se ni ve ni hunje vutlhari ku we vutlhari a ni nga ha mo futhi hi ya a mo n'wi fowunela se ni ku ni ta vhe ni muka nampundzu ta va hlamusela ku a ni ri ka n'wina vutlhari loko a tlelela ka n'wina bya hala ka vurhongo bya kona vukhaha bya wena loko u ri ka va vutlhari hayi a swona wa yena ni nga tshama ni n'wana a tlelela i tata se ko va ku a ni mara khombo munhu hi mpelampela swi vula ku loko i na 21 years se mina na papa wena hi hina vana va kona we hi mutswari wa kona a wa ha ri n'wana ni wa ticontrola wa tilawula leswi ku nga wesesi wa vana lavan'wanyana i vula ku va dyondza yini ka leswi i swi hanyaka i fanele i ti vonela loko i ri sesi lonkulukumba i ri n'wana wa hina wa matlula ku i kandziyela ka kahle tindzisa ta ti ta kota ku landzelela mikondzo ya wena phela leswi swi hanyaka a swi landzeleleki mama mndleko a mi twisisi a ni swi twisisi munhu wa tlela mitini i pfumala endla kaya i pfumala endla kaya i fambi gogoni wa lowu mitini hi mpfhuka hi nga ti karhata na papa wena hi ku xavela mibedo lowu wo ku durha i suka la i fambi i ku ya tlela ka va munghana ka va vutlhari yaloye yena wa ya nga tlelela ka n'wina siku rin'wana i tata ka mhaka se wa nga swi nga heli manani n'wana wa mina wa nhwanyana i ta fa i ta tisola gele wanetwa u ta tisola magele u lo a ni ri ka va vutlhari mina u ta tisola tiko ri bihini ku tele mavabyi laha handle ku na ti-aids ku na swilo swo talatala va hijeka na swin'wana na swin'wanyana xi ta fa lexi mina loko hi vuya manguva ya ko ni fika va ni nyika plate leyi yi nga na swilo hinkwaswo ni dya a ni na nkarhi wa ku rila xipukupuku mina n'wana loyi wona a nga ti hlayisi loyi i ta fa iyo ni fonela vutlhari timhaka ti bihini 073 Hello Nganeza i khombo muni Johanna ni kombela ku loko u le drones ka ku fonerini please ni chona favor ya ku antlele ka n'wina cause no vuya sweswi and ni va byele ku va nga ku fonela anytime lero please loko va ku fonela va byele ku a ni ri ka n'wina okay chapo ngani siku leri kasi loko u ni fonela a ku lo humelela yini munghana timhaka a ti bihini oledi ni nga swi tivi ku ni ta ri byela njhani a ni huma hotela a hotela nomona ni kume tender boy xi na ti-shares vo zambia vo namibia xi na dollar xa ndlana leswi ye munghana ende xo in sure xi u xi kumerini that day ni n'wi byela ku ni ya bank store same day same place hotel mi ve mi ya hotela munghana munghana swi komba ku u fiki munhu luya mi hlangana swin'we le hotela hi swona nje u tisirheleli ka chasi yeleyi yi nga ha ri kona hambi ku ri wena munghana a wu nga ta ze wa ha lava swo tisirhelela munghana loko u kuma ku wa vabya ke a ni nga la ku xi luza munghana yo a ni nga ta ze ni xi luzini sweswo xi fresh a xi vabyi munghana vu fresh a byi vuli nchumu vo va lava va fresh hi vona va vabya lexi a xi vabyi munghana xi na makhwiri a xi vabyi munghana wa mina munghana yima yona munghana kumbe hi xona sweetie hello u ri u tata sweswi chap munghana xi ri xi le ku teni ye hi swona na ta komba yena u ta n'wi vona wa xexe chama tender boy hi ta vona hi swona so munghana hi nghaneza ngani munhu wun'wana a nga tiki ku u nga vileli u le ku fikeni u na a nge hlweni swo boha fika swo boha swo as long n'wi byele ku hi laha kambe hi ye mani mukhatsani wa majonelo i vito ra njhani nga ra swikhalajani hayi i jaha u ta n'wi vona tender boy xi faka na dzimi xi kota wena so I can't wait to see you wait mngani wait hi ta vo hi you will yena see ku ri na fa
Manu, Oh, yimanyana mngani. Lava ku ri yena. Sweetie? Hello, sweetheart. Nakubona. Languta mpela jamu. All right, ngibona. Chap. Mami. Yes. Sure. Awungathembi ukuthi afika ne. Dali. Loyi I vutlhari chomi ya mina. Vutlhari. Loyi yena munhu wa mina mkhachani wa majomela loyi a vulavula hi yena sweswi. No, swihlari. Amani khesa kumtiva Mr. Mkhachani. So, ya, no, ni jahile khombo. Ya, kuna ya kumithini la lo street yabona. So, hey, no ngilala ukubona ngoba. Sengizisa no ndakubona the following day. I'm sure Monday ndandula sama inkani ngito sala mikuma project. Okay. Yeah, okay. Bye bye sweetie. Bana. Mawe kubonile. So, Kenda boya we. So maranga ri munhu ku ka mngana. Serious mngana langu. ungavi na jealous mngani. Ano Hi ta hambana. Jaha leriya. Jaha mkhalabya lwa. Jaha leriya wena ku I mkhalabya. Namsisi obasa mngana. Emapandzeni Leswiya leswiya. wena mngana munhu lwa. Emapandzeni Emapandzeni ya yini? na jealous mngani. Oh mngani ani na jealous mara mina ku pfuna wafta ku anti loko hi tshami swin'we hi tshama va tshama va kha va hi guide mara ano va na jealous mngani. A ho cinca subject ke. Bafambi kampa. Hawa. Mfambe njani kwale Samele kadokotela? yavutsa dokotela. Dokotela uri tava diso. Timnati. So awudaba so. Ungangesa uri doctor uri kini? Anu Steve. Uri ke mikimile. Imini. Imimani lesi. Ngithe tu. Ngitlova lungwana. Wasithi. Ngitsemba eka bamsimana ukathaba ke. No sweswi na wetsaki. Seswakhomba nwanuna mina. Mara mwana eka majomela bamsimana. utikutiya. Eka bamsimana utlo uri ke mani? Xikachanyana o Steve. Ku reka van'wanyana na ke tlora ke mphonyana. O imponyana. Yeah. Okay. A ke ri mo ke mpho. Swi ta swi kahle ngopfu. Ibile Swi ta va n'wa tithenda na xona xikachanyana. Doctor uncerile mali hapa. Ni ku teka ngati. Madi. Se Madi va va cheka uri a ke lwale na. vuvabyi xinjhani? HIV. Okay. Madi ya nchekile wona ke ya cheka HIV uri a yiyo mo meleni wa kana. Uri ele uri a yiyo. Ke tlo ba right. Ele uri yona. Ba una le ntho je uri ba di tia uri ngwana le yena ska lwala. Okay. Ke tlo ya next week ka ga tia di result. Okay. Ebile o ka thabisa matjaka nka tsamaya le wena ra tsamaya ka moka borena le wena wa chekiwa Nchekwa ka ngati. mokho doctor a ntitshile ka ona o re ke counseling a nna ke thabile ka mata ke nyaka gore ke tsamaye le wena ka moka re tsamaye re le wena o chekiwe madi Mina nchekwa o mali tlo ba monate matjaka njani? botse ka moka ke re toba tseba re Se iri loko yime wena na mina yimini kahle. aua matjaka o yalo ska kwata Me one fanele ya chekwa tingati. mara wa dumela re tsamaye bota Na hala ku tiva ku mina kasi ni mimani na. aua tja boimana ke re o ntšhekile a mpotsa gore o moimane wa kgwedi tše pedi Va ndisa swo hinkwavo lava va kuma ku mosadi mimani. yo mongwe le mongwe o re a imile ka mokgwa o ntšhitšhile ka ona o tshwanetse gore a chekiwe le bo HIV Hello. Hi mina khombo muni man. Why? Nakuthi. Man. Kasi man.
Hello. Hello. Ngipengeli. Pengeriwa yena. I'm jealous too much. Ngidlele. Taba mani waloyi. And the private ina number. Couldn't stick. Kuzeni kufonela nikuyifanele ihlangana kuna problem. Akuna problem yini kamngani? Nikume khona. Munhu angavulanga na ku yena mali. Anjela ku ntijela tihele. Tihele? Wasitwisisa mali. Tihele to yini? Loko hi mhaka ya ku rhandza na majomelo. Sana na ndzhaku na nhlana nchumu no vhela mi swi vona ku leyi i jealous leyiwani. A ku ni hambana na yena. Munhu loyiwani o tshuka a fonela se ho hleketa timhaka teka ka munghani ko ku jelazela a ngo ku pfuna mali. A pfuna mali. Swi hlekete kahle ka munghani loko a ku fonela mara u ze a ku rhuketela kumbe njhani? A nga ni rhuketelangi. Kumbe xana no tshama ni vo hotela waye a ku a vulavula hi majomela kumbe u ni vo loko ni nghena hotela kana vanhu nge va tshembi munghani. So u hleketa ko ku jelazela munghani? Munghana munhu loyi o ku tsundzuxa hi ku vona ka mina. Ntsundzuxa yini na wena? O ku pfuna ka swin'wana kumbe xana majomela loyiwani a nga kahle. U swi vona? Hi ndlela yini? A wu vona nga kahle, a wu vona n'wana ka munghani? Mali malama ya nga na wona tender boy yini munghana? Se mali yi na xihoxo ka munghani? Mina ni twa nga ri ku ni na n'wi sola majomela lowu.
uyabona movha hikwako bona lama leti ya ndawu yishena hayi never forget na ku munhu a ngo tshama kwala wa swi vona hayi kahle ni ku byerile eka ri tshama mbyelo mele chingita a ni endla ku byela hayi mitsana milenge hi kutani u ta hleketa wa swi tiva loko loko sika ni fela wa vona mola ku no phela ku fa so bo hayi khona ni nga vulavula hi rifuwo ndo a ni nge hi pfuneli na wena evile yena hi expire ka lo so himpela a ndo ku swi mana expire ni ka lo swo ana ha fimi phela hi lo ese hi lo yima gate le matini himpela la ku vulavula na xikwembu bona ha mana mthule leswi eka sonderiwa yini nga petrol a ku tshovi mino ah ku tika n'wina mina ni tika a ni nga tshovi a swi vuyele swi ri kahle mami hi nga byela swilo leswi u swi tota kula a wu to tima lundlulela a va tota kona se swo xava swa 5 rand a ni ta endlisa leswi vekeriwa ni la ta ku endlela ta permanent a ni ku xisa jo nanguta nanguti xikandzeni Bonani. ni byeli mani sweetheart mani ni byeli kahle ku ri kahle va kona vo fana na wena la tikweni va tele serious bonani mi na problem ya yini a ni lelangi kaya ni ta na plan wena ande masiku ngawo loko ni famba ni mani na va lela sure va tiva ku ni va ni ri endla plan man A endla plan xikhomeli. dali man my sweetheart thandla plan ya njhani tiplan u nga tsandzeka ku tiva ku ni endla njhani mara ku na problem wa swi ta ku a ni ri ka vachomi ya mina vutlhari swi ta mhakeni wa swi xibeko lexa mihlohlovoni ni ta susa njhani ni vele ntsena loko se ni vona wena hayi ni vone hinkwaswo se ni le kusuhana na zulu na nghena matilweni a swi na mhaka ni ta va byela ku a ni ri ka va vutlhari wa swi vona se ni byeleni la ni kombela ku n'wi vutisa kahle ni vutisi mama ni vutisi sweetheart mina ni na nsati mina ni na nsati mara nsati wa straight hi hambanile na nsati luyani ya no maintain vana ntsena ene ni se ni vula ku mi ta ni teka na hi yo mhaka ni nga na wena la ni na ku teka wena sure ntiyisi walowo a ku na van'wanyana lexi ni tsandzekaka xona ntsena hi ku tiva ku wena na va nge ni tekeli wena a wu na wun'wana wena swi nga endleka laha ni nga kumaka hava na boyfriend mo sungula serious a ni swi vorisini ku ni nga mi vona kasi ni sivela hi madimas u basa so hey watu hayi a ku na nkingha Ku na nkingha. loko mi ta ni teka a ku hava stress tsuma swi nga tata foni ya rini a ya n'wi ifoni eish va yisala van'wana a ni ri mi hlamuserini ku no mani ni tiva ku hi ta nghena mitini wa two emindlwini ni ngo tima hayi mani ve le ku ni disturbini you say ni ta tlhe ni khoma nkarhi wa ku va na wena foni leti Mina swona ta swin'wana foni tisa ni vona ku a ku ri nga swi vona wa swi vona masiku ri hanci hayi private yi vona kumbe ni nga ta swi vona no man hayi A vona ku ta swi vona? you see ku mani loyi wa futhi xa hi disturb let's forget about ramavala it n'wi tiva ku i mvhela misa loyi hi vo lava hi nga swin'we ka leswa titenda okay hayi okay baby loko ve hi sweswo hayi a hi ta va swin'we paradise se u lava ni ku lovola hi mali muni leswi a nga n'wina mamegezi va mi durhela va ngo lava 50,000 50,000 ni tlhela ni va hakela a ni ku xisa a mi teka ku hakela mali muni ni va hakela mi aka yini yo ya ku loko me ni tini le ka n'wina a ni ta kuma ku tlela wa shu serious mi ni fambe kahle a wu bayizanga a ni a wu lahleka bayizanga mi swi vonile exactly mi swi vonile va wata ni vona ke hi ku lova mi sa mina yi kahle ni kombela isoplas leyi ya olchi leyiwa eh very kahle ngopfu ene yona 25 rand very cheap chipicha mona wana perfect choice le leyiwa hello imani no
yena kwalani sure i sure ku nongifonela angeyihlamuli okay imani phone angahlamuli ya abangangwembeli isiphukuphuku sterek ya ni tshama ni kuma foni yi ku ni ticelela tiyena a va n'wi hembeli i ntiyiso leswi a swi endlaku loko no n'wi kuma namuntlha swa hela ni ta n'wi kuma ni ta n'wi fonela i ta loko a nga ha ri na yena swi vula ku i ta hlamula foni ni ta n'wi kuma ya swilo swa nyangaza kahlekahle loko ku nga endla byi tikutoki va nge swi twisisi ku humelela hi hlekana hello mi ri ni n'wi fonela sweswi i ta hlamula leswi a ma ha ri na yena okay ni ta n'wi fonela i nge ni n'wi fonela exi munhu i ta swi tshika swo rhandzana na vakhalabyo khari munghana wa mina marivuri ni shembe a ku i mukhalabyo wa munhu loya i nge ni n'wi fonela ta n'wi kuma hello wena Majomela i le kwini ni kombela ku ku vona sweswi please ni le ka shopping complex ya ka Bukuta hatla u fika sweswi please kahle loko o ka a nga vulavuli mhaka yo tswala swantswa swi hela ni nge swi koti swa vakhalabyo a ni nge swi koti i nkarhi wa risini tikholi leti ni tikumaka i tikholi va nga ni ze va ni dlaya swantswa swi hela na mavabyi ya tele ngopfu a nga ze ni khoma hi mavabyi a ni ku xeweti wena Majomela a wu ri kwihi ni suka mithinini a tsanini a wu suki mithinini wena a wu suki mithinini a wu na tayila hayi i khoma mithini kumbe ku khoma vanhu mithini na always loko ya mithinini na ku vona i suka i ri na thayi njhani kahle a wu ri ku sweswo na ku byela mi ri ni suka mithinini then ni fike ni nghena kun'wana Samuel lele wa vona laha ku xavisiwa khomu laha a wu suki mithinini wena ku na n'wansati loyi a nga ni fowunela wa switwa a ku sweswi ni ku fowunela i na wena i nge hlamuli foni n'wansati ivi ni ku fowunela nga ni ngheni non'weni ivi ni ku fowunela loko ni ku fowunela hi mpela i nga hlamuli foni loko ni heta a tlha a fona a ku fona sweswi tani nga ha ri na yena ni ku fonela ni ku kuma sweswi i ngo i suka mithinini u sure swilo leswi u swi vulavulaka wena i nga ni vutisi ku sure loko wo ni vona ku njhani na vila la ni nga kona bona la mami loko u vona van'wana u twa ku ri se ni ku basisile vula kahle wena i ta ndzi chela mavabyi wena ni ku chela mavabyi i tsutsuma ngopfu tifoni leti ni tikumaka tifoni hala na fowuneriwa vanhu va wena mavabyi ya na wena swa hela namuntlha la swa mina na wena swi herini i nga ndzi ni chela mavabyi ivi hi mpela ni ti celela goji ku hlaya ka munhu loyi a nga tshama ni fowunela ku ni ti celela ti hela hi mhaka ya wena I'm sick and tired bona ni vona yini loko ku twa mali ya mina manjeni yi ku xurhisile a wu nga swi voni ku ri mavabyi ya kona namuntlha mali ya mina yi na mavabyi bona la ni ta ku ba Majomela u ba mina ni ta ku ba i nga lavi ku ni vangela maphorisa wa sweswi ni ta ku vavisa ni ta ku vavisa wena Majomela ni ta ku vavisa ni ta ku ba sala kahle na ha vulavi i hondo ngopfu i ntwana wena u tikhomaka mali ya mina yi nga mali ya wena na sala kahle na mavabyi ya wena u ta ni chela na mavabyi na ti-sick hayi ya se u bawuni ku fini ku kote basina famba futheka Minjani? Hi pfukeli doc. Nga pfuxela n'wina. Hayi pfukeli. I Mr. Mkhatshana wa Majomela. Mina Mkhatshana wa Majomela. Okay. Mr. Mkhatshana. Mi te ku cheka ti-result mos. Ti-result ta n'wina ti vuyini. Yes. You are HIV positive. Positive. Se na vabya serious. Se ma vabya. Mara a swi vuli ku mi na AIDS. A ni swilo swi famba hi ti-stages. Se ni ta mi rifera ka lava va counseling vo va nga ta ringeta ku vulavula na n'wina then va kota na ku detecta ku sweswi mi le ka xiteji xini. A ni nge fi mara sweswi. A ni nge fi.
ya sesikhumbula tanihiloko loko ri ni ku sunguleni loko mi karhi sungula ti-results loko ti huma it's either ti huma ti ri positive or negative so na ta n'wina ti humini se ti ri yini dokotela buteri ti-result ta n'wina ti humini leti ya HIV negative wow ya se loko mi kambela mavusi se ri HIV negative sweswi ku na leswi hi swi vulaka window period loko fanele mi ya tshama mi tlhela mi vuya after 3 months hi ta tlhela mi cheka futhi swa humelela loko xitsongwatsonga lexi xa ha ku nghena angatini hi nga koti ku xi detecta se sweswi loko mi vuya after 3 months hi kona hi nga ta kuma ti-result ta kahle hayi no a ti nge cinci so a ta ma ti vitani hayi sesikhumbula hayi ta vona ti vuyi ti-result leti ya HIV positive swo hlupha a mi hemi ka dokotela se sikhombo munhu loko munhu ku i HIV positive a swi vuli ku se u na AIDS swilo leswiwa swi famba hi ti-stages se lexi hi nga ta xi endla sweswiwani ni ta mi rifera ka lava counseling hi vona va nga ta fika va ringeta ku vulavula na n'wina va teka yin'wanyana ngati ku ya ku ya cheka ku sweswi n'wina mi nga va mi ri ka stage xihi tlhela futhi ni mi rifera ka support group ku na support group yin'wanyana hi tirhisanaka na yona leyi vuriwaka mina na status xa mina support group kona hi laha mi nga ta mi ya hlangana na van'wanyana lava nga na ti-status to fana na ta n'wehe laha mi nga ta mi ya vulavula na vona mi vutisa ti-question kumbe na ti-question va mi hlamula ku vona va khopa njhani ntshembi dokotela leswi nga hi xiswona hayi a ku na probleme ni swi ta tshamiseka khombo munhu swi tekeni kahle ta mi rifera kona sweswi so mo tshamisa sweswo ta vitana lava counseling va ta ni ta fane tirhisa room leyin'wanyana ku pfuna Sesulu. Khomba. Se irela. Ne byeli timhaka ta ku ti nga manje. Sure. Vula. I ncini xa ku chavisa ku byela mina mhani wa wena? Khomba munhu. Ni byeli ka khe n'wana wa mina. Kasi Sesulu, kasi i lo hlangana na yini namuntlha na? Hina hi vurile. Hi vurile hi ku ta mi pfikuriwa. A mi serila ka ha ri mpundzu xi ta tala xitheke ku ta tana hi xihambi ku ta tala na yini ke na ni bedelo hinkwawo ka wona. I yini kasi lexi nga hlangana xi nga xi vuleki? Mina n'wana loyi wa ni stressa ya. Yimba njhani? Swa ni fonela vutlhari. Chomi ya kona kumbe yena va nga va machoma se i ta n'wi byela lexi xi n'wi karhataka na a ni tivi na hi n'wana loyi. Vutlhari endle kahle u nga ti tasi ka n'wana wa mina a wu ta ni pfuna hi munghana wa wena loyi i le ku rileni wa swi tiva ku rili ni gongondzini ni n'wi vitana no za ni ta ni ta nghena ni byeli ku lexi ku tirhisaka i ncini i wondla sweswo a nga ni hlamula se kumbe a wu ta vulavula na yena kumbe a ta ku byela lexi n'wi pfikurisaka
wu nga munghana wa yena wa swona ni nga vilela anti Dora ni ta vulavula na yena. okay sala ni mbulavulo Okay. tata hi n'we hayi u tiva Lo yini? Sika u testeni mngani. Ku fambi njhani? U ngorile, u ngo nchuhisi? Ni HIV positive. Yini? Mara problem leyi ni nga na yona le. I ku tsatsa ni khome buti la la ku ni teka. Se buti lwa. Tito komba na yena nga ni randi. Buti wa vona ni n'wi soli mungani. Phela a ti hlayisini munhu loyi a hi swona? A ti hlayisini se a ta khotuniwa njhani na wena u ri na xitsongwatsongwana ka mungani? Mina ni n'wi blame. Se ni plan ku swantsa ni ti dlaya mngani. U ngo ze u ti dlaya mungani. I hlampfi mungani. A yi tolovele ri daka hikuva mati ya tshwile yi karhi ya vona. I vulavula njhani sweswo mngani? Mungani, wa tsundzuka se Siliwa nga ku foyinela a ku fambela kule na Majomela? Na swi tsundzuka mngani. A ku tsundzuxa mungani, a vulavula ntiyiso se wa swi vona mara a nga ku jelazeli. Swi vona mngani. A vulavula ntiyiso mungani wa mina. Sweswo ne. Na switwa mina leswi nga xi vona ku sweswo. Buti lwa a ni nga na ku n'wi luza a ti byele ku ni teka se swantswa ni ti dlaya. U nga ti dlayi munghana. U nga ti dlayi. Phela mungani, wa swi ta mina ni ku rhandza ngopfu u nga ze u ti dlayi. Va tele vanhu lava hanyaka hi vanhu lava nga na xitsongwatsongwana wa swi tiva va hanya kahle. U nge va voni munghana, a ni vo tala va tirhisa treatment. Na wona munghana wa mina, loko va ku cheki masocha ya wena va ku byela ku mangani. Va ta ku byela ku wa fita ku teka treatment kumbe njhani. Se na wona munghana u ta tin'we treatment ni ta va ni kha ni ku support wa swi vona. U nga ze u chava ku biha na ku. Sumbisana silisana unifonela baby Hello. baby Hello. upfukile Mpfukile kunjhani? ni pfukile a ni ku hleketile mani Mina ni pfeta ku ka nambara ya mina vhele wa ha ri hava. hayi khona ni ta tshama ni ri na yona ni nge yisi Ndzi kahle nga fona a swi fambi kahle. so yini se Se mina ni ta na plan ya ku vhele ni fanele ni ti dlaya. he A ndzi ni ta na ni hleketa ku ti dlaya. u ti dlayela yini simbe Swa fana ni ku luzile. hayi khona a wu ni luzanga phela leswi a ni hlekete ku vanhu va ta le kaya le ni rhumela vanhu va ta le kaya le 1 rand. ni ku rhandza swinene Na xitsongwatsongwana mara. hayi khona sweswo a hi nchumu sweswo madokodela ya swi tiva ku ri ya swi endlisa ku yini sweswo mhaka yi kulukumba loko wo nwa treatment hi ta va kahle Okay, na vana swo fana va ta va kona. no vana a ni nga ni lavisisa madokodela ya na tindlela ta vona ya kuma ku loko munhu a ri ka xiyimo xo fana lexi na hi nga ka xona hi swi endlisa ku yini va swi kota va na matirhelo ya vona ku na maphilisi lama enwaku wona ku swi ta tshamiseka hayi n'wana i ta va kona baby mara u kahle mara no i ta va kahle ni ta ku loko ni chayisa ni ta ta ni ta ku vona va ka na siku ra kahle Majomela tswalela newspaper emanyana ka di-newspaper ni manyana mokatjane ke nyaka go bolela mo ne ditaba mo tsa fata yini na khadi wena mpho o se ka mpotsa ditaba tsa eng re a lwala mo hi swa u ni byelela swona le vhiki leri nga hela ku ri miyimana phela na swi tiva ku vayimani va endla leswi swi ndlaku wena hei a setšhaba tsa go tseba gore baimane ba dia ene doctor gore ke HIV positive wena ya leswi a wu tlherini namuntlha doctor mputse so ene le wena ka bosuku tsamaya le wena le wena a ni nga yi loko ku ri ku tiva leswi swi tiva ku wena wa swi tiva u la ku ndlayi u la ku ndlayi ke a lwala mo se loko i lwanisa hi mina na baba nna ke tsebang le monna mongwe ke tsebang le wena fela kasi malwetse ya ka mo a tlile le wena ka mo ga ona ka mokgomo ka bosiu re a tsamaya re a ro checkiwa le wena o checkiwa na chekiwa kwini mina nna ke checkile kae vona la loko we i twa ku swona kumbe swi ta na viyimani byebyo we i nga na byona ka se mpotsa ke nyaka kwase a ni yi mina kuchekweni ka wena u se ndiyela a ni wu xisi pe mina madokodela ya mahasi ni tshama ni byela swilo swi ni byelaka swo nhlolo doctor ja u di kae i famba na mina loko ni famba kona u ile wa ya wa chekiwa HIV ni a ni tivi ni nga ku byela ku ka nkani ka ni chekiwa sweswi swi vulaka mana a ni tshama ni hlangana na swona Majomela ri tsamaya ka moka ka bosiu mo vona lani mpho loko u nga ha ni lavi vulaka hambana ona re sa o nyaka wena o tsamaile o nyaka malwetse kamo ni nyake malwaji mina o na le malwetse kamo ni manyake kwini mina a ra nna le wona ke vona lani wena mpho no ku kombela
nkata mina a ni tivi ni ri na mavabyi mina mani nga ni byeli timhaka ta Majomela, ni byele ku i muyimani namuntlha i ta ni byela swa ku wena i ti-positive manjeni ka bosiu furu ke tsamaya le wena re ya doctor le wena go checkiwa kamo a ke nyako finish and clark ke kwatile a swi lavi mina swa ku kwata ka wena mani ni nge ni byeli swa ku me ni ku cheli mavabyi na mavabyi loko ni tshame ngwana o lwala ka lebaka lago na mi amukela hinkwenu aka tiva status xa wena support group amen ya mini amukela amen yi lo toloveleka ngopfu hala kerekeni se yi nga ku yo hanyiwa i ntolovelo wa kona vuswa bya masiku hinkwawo loyi a nga yima haleni mahlweni ka n'wina i miehleketo loyi a hanyaka na xitsongwatsongwani xa HIV malembe yo karhi lama ya tlulaka na 10 loko ni nga hoxisi ongeti i 15 years a swi tshembisi kambe i ntiyiso leri ngo haleni ka support group hi pfumelelana kahle na vanhu hinkwavo lava na vona va nga kamberiwa va tlhela va tiva status xa vona leswaku na vona va le ka status xo fana na mina ku ri hi ta kota ku famba swin'we hi ku swi tele swiphiqo leswi hi hlanganaka na swona vo tala va fini hikuva va nga swi tivi ku ri va hanyisa ku yini ku yisa vutomi emahlweni a pfumelelana se loko hi ri swin'we laha hi vanhu lava hi hanyaka hi ti-ARV hi vanhu lava loko hi ya endla swa masangu hi tirhisaka swisirhelelo swa ti-condom ha swona ha swi tirhisa musi loko hi swi tirhisa a swi endli ku ri xitsongwatsongwana xi fa kambe swi endla ku ri hi kota ku hanya vutomi bya hina byi hlayisekile hi tlhela hi hlayiseka na hina hi tlhela hi va hi hlayiseka a ku khoma swilondzo na ku hlambisa vanhu van'wana na van'wanyana hi mavoko lama hi nga ambalangi nchumu hi leswo hi hanya vutomi bya ku tisirhelela vutomi bya ku tihlayisa la ka vutomi lebyiwani bya ha ri na nkoka ku yisa vutomi emahlweni loko ha hanya hi ri na xitsongwatsongwana ha pfumelelana se hi nga ti dlayi hi nga ti tsawi a hi pfunaneni ka vamakhelwani na maxaka na ku byela maxaka ya hina loko hi swi amukela ha va byela ku ri hina hi le ka xiyimo xa so va ta kota ku hi pfuna loko ha lemukisana hi timhaka ta mavabyi lama nga kona eka vantshwa hambi ku ri ka hina lavakulukumba eka masiku lama hi nga ka wona namuntlha a hi ti hlayiseni leswaku hi ta kota ku hanya ku ya rito ra Xikwembu leswi ri vulaka swona amen se hikokwalaho ni rhandza ku lemukisa vantshwa va hina leswaku mi nga tshiki mi tinghenisa etimhakeni ta masangu ma ha ri vantsanani yingisani ku dyondzisiwa ka vatswari mi yingisa marito ya vatswari va n'wina eku tsundzuxiwa leswaku malembe ya n'wina ma ta andza hikuva hi langutele ku mi vona mi kula hi ku papalata timhaka ta masangu a hi ta vana lavatsongo i ta vanhu lava kuleke lava se va sunguleke ku nghena etimhakeni ta masangu hikuva va kurini hi malembe ya vona ku hlayiseka ka n'wina mi nga hlayiseka loko mi ri karhi mi yingisa mi tikhoma mi tihlayisa laha mi fambaka kona mi papalata switswotswi hikuva van'wani va kuma va nghena timhaka ta masangu hikwalaho ka ku tinghenisa eka switswotswi va kumeka va ri karhi va khomiwa va ya endliwa timhaka ta masangu va nga swi tivanga se papalatani leswo biha mi langutana na dyondzo leswaku malembe ya n'wina ya kula hikuva hi langutele ku vona mi ri n'wina mi nga ta pfuxa mindyangu mi ri n'wina mi nga ta tisa tiko leri ku ri yisa eka siku ra mindzuku hikuva mi ri karhi mi tihlayisa amen se loko hi ri karhi hi hanya hambi ku ri ka hina lavakulukumba eka nguva leyi hi nga ka yona a hi yeni etitliliniki ku ya hi ya kamberiwa hi ta tiva rihanyo ra hina leswaku ri le ka xiyimo xihi leswaku hi kota ku papalata timhaka ta masangu na ku va hi kurisa vana va hina hi kurisa mindyangu hi ri lava hlayisekeke a hi papalateni hinkwaswo loko u tiva rihanyo ra wena u ta kota ku tihlayisa u ta kota ku ya emahlweni na vutomi leswaku vutomi bya hina byi andza byi ya emahlweni amen eka vantshwa va hina tihlayiseni hi mi languterile ku vona mi kula hi langutele ku vona mi ri n'wina mi hanyisaka hi langutele ku vona mi tisa ku cinca kwala tikweni le mindyangwini ya hina namuntlha loko hi languta mindyangu yi sala yi pfumala vatswari yi sala yi pfumala vana swilo swa n'wina hinkwaswo vumundzuku bya n'wina lebyi mi nga byi langutela bya tsemeka hi le xikarhi hikwalaho ka ku tinghenisa etimhakeni ta masangu hikokwalaho papalatani timhaka ta masangu mi langutana na dyondzo hikuva dyondzo hi byona vutomi bya n'wina bya mindzuku amen hi khensile.
Thank you.